Туғандар, ассалаумағалейкум. Бұйырса біздің Нұрс автосалонда туғандар. Golf тройка 1894 туғандар. Гидрачы бар, 18 моно туғандар. Орыс номерде туғандар, бірақ чиреген жерлері общем жоқ. Азыр полный кузовты өзіңдер көресіңдер. Гидрачы бар туғандар. Вложение ошо гидрачында. Получается ошо гидрачын майы жоқ болуп атат. Ассалаумағалейкум. Ой чай. Сен тазалап беркин эме болбочу доске. Туғандар, кызматабыз дайыма клиенттер чыгып атат. Албай койсоң кайтасың. Кишилер деп моң кетесиң, карасаңар моң кетесиң. Айтасыңар да анан. Эме чоңсак албай атасыңар. Туғандар тура жандан түшүнүп коесуңар. Чо там не болот бул? Доске не болот? Ал Арнольд Шварценеггер болот бияка. 3-ші чыгып доске. Прикинь. Бул короче Golf тройка должен 1.8 монода полный 4 миллион көргөзбөчү мына. Полный 4 миллион дискада туғандар. Титан дискаларына так зима дөңгөлөк туруп басылган. Уже жайга отуруш керек. Могул жерде шпакль бар туғандар. Бирок чиреген жерлер жок. Могул крылода эле шпакль бар да, по фактучу. Люк бар, бирок люгу, к сожалению, ачылбай окшойт. Бунун баары герметик менен уруп коюптур. Эчиктер, ручкалар жакшы ачылат экен туғандар. Салону өзүңөр билесиңер, могу кандай жакшы өңдө, мындай необычный полосалар менен бир сыра бирок салону жууп коюш керек. А так полный жүрүшү жакшы экен туғандар. Панель полный приборов иштейт. Кулисаны айтып кой доске. Кулиса кичине эметет да. Нетет? Издеп табасыңар туғандар. Бирок кырылдабайт да, издеп салсаң салынат турабы? Мына туғандар көрсөңөр болот, мына полный чириктер жок, берде дат басып турат. Ылый жагы носу полный таза туғандар. Келип, машинаны көтөрүп, каласаңар текшерип алууга. Документтер полный ордунда, полный электропакет туғандар. Бирок электропакеттиндагы жартылары иштеп, жартылары иштебей калыптыр. Анан мына эми арткысын Абдулла көргөзүп койсун. Ак жактан берейин. Жакшы эле мына артын көрөбүз турасыз. Асты полный таза экен туғандар. Таза, жакшы эле. Не, каска подарка ол. Açsana. Короче, туғандар, мына Абдулла братка ол. Башка эчтеке түшпөй турсун. Туғандар, короче, басы канча болду? Басы 125 000 болду, короче. Орус номерде чириги жок. Туғандар, Golf 3 1.8 125 000 сом басы болуп атат. Российский номерде базар ата дөңгөлөктөр вообще жиндик экен туғандар. Нурс автосалонунда машина турат. Кимге ызык болсо келесиңер да чалган 0556 23 20 70 номердебиз. Дайыма кызматтабыз. Ассаламу алейкум.